ljudska osjećanja u prisustvu smrti. Čak i kada slikaju smrt Hrista, likovi bližnjih, neskrivene tuge, grimasom i nesputanim gestom iskazuju svoj bol. Od antičkih vremena nije naslikana kompozicija s toliko učesnika koji se kreću kao u Bogorodičinoj smrti. Mnoštvo prisutnih, među kojima su i apostoli okupljeni kraj praznog groba Bogorodičinog, skalom izraženih osjećanja obogaćuju srednjevekovnu sliku. Mnogoljudni prizori, zbijene figure u pokretu, u prostoru su koji ima i treću dimenziju. Svoju učenost utemeljenu na starim vizantijskim uzorima gračanički slikari vešto koriste pri saopštavanju teološkog smisla poruke kroz priču koja treba da deluje na vernike. Senčenjem i kontrastom svetlih i tamnih tonova naglašen je volumen njihovih dobro crtanih tela. Čovjek je slikan u određenom prostoru. U svečanoj odaji nagizdani gosti se prirodno ponašaju, uverljivo tumačeći simboliku evanđeljske priče. Taj prividni realizam u slikarstvu ranog 14. veka odražava novu osjećajnost vernika koji su na freskama očekivali potvrdu svih svojih patnji i žrtvi, a za koje su u prošlosti bili spremni samo izuzetni ljudi, svetitelji. Primjera za divljenje njihovom herojstvu bilo je koliko i dana u godini, pa i više, o čemu svedoči slikani kalendar. Nagomilane pouke pretile su da uguše sliku već smanjenog formata. Crkveno slikarstvo je izgubilo monumentalnost i jednostavnost kompozicije. Jedino vešti slikari, poput ovih u Gračanici, uspevali su da ispričaju priče, a da ne iznevere svoje osjećanje ravnoteže između reči i oblika. Na zidovima naosa svoje mesto našli su svetitelji ratnici kao zaštitnici kralja Milutina i njegovih vojskovođa. Osvajač vizantijskih zemalja i gradova, kralj Milutin je posle pobjeda zahvaljivao svetom Đorđu i svetom Dimitriju i drugim ratnicima mučenicima slavljenim vekovima u hrišćanskom svetu. Likove svetitelja slikari su shvatali kao obrazce određenih karaktera dostojnih divljenja. Poučeni priručnicima i žitima svetih, unosili su se u sudbine ovih ljudi, heroja iz davnih vremena, isticanih za ugled pokoljenjima. Nepokolebivi u veri, hrabri u podvizima, pisci ili odani tumači hrišćanske misli, zaštitnici ikona i pravoverja, ujedinjeni su u idealnom nizu stvaranom stolećima. Svetiteljke iskićene biserima i dragim kamenjem kao da su slavile ovozemaljsku lepotu. U nekim trenucima slikari su se uzdizali do najsloženijih studija ljudskog bića. Usamljeni sveti Ilija, koga u pustinji hrani Gavran, simbol je pustinožiteljstva i mudrosti. Liku antičkih proporcija Jovanu Preteči slikar je udahnuo snagu propovednika i misaonu usredsređenost proroka budućeg sveta hrišćanstva koje se tek rađalo u njegovom vremenu. Slavni episkopi, monasi, pustinjaci, ljudi ranih vekova hrišćanstva našli su mesta na gračaničkim freskama. Prošlost se širila po dalekim prostranstvima, ujedinjujući narode i jezike, stvarajući svest o jednoj hrišćanskoj istoriji. Zelene senke na licu svetitelja, vekovima uobičajene u vizantijskom slikarstvu, stvaraju snažan utisak oblina stvarnog volumena. Međutim, na licima slikarevih savremenika okupljenih u obredu nema zelenih senki.
Jezikom starih majstora, živi su paletom uvek bili izdvojeni od svetitelja. Današnje antičke personifikacije zadržale su se i u likovnom govoru gračaničkih slikara. More i zemlja kao ljudske figure i sve životinje iz vode i iz kopna vratit će nekad progutana ljudska bića da im se sudi na dan strašnoga suda. U kraljevskoj zadužbini Gračanici važno mesto zauzimaju istorijski portreti. Crkva je od vladara dobijala posede i privilegije, o čemu svedoče povelje, poput ove, prepisane na crkvenom zidu. Po ugledu na vekovne običaje vizantijskih vladara, prvi put u Srbiji kralj Milutin slikom ističe božansko poreklo svoje vlasti. Oženjen Simonidom, ćerkom vizantijskog cara Andronika II. Paleologa, stari kralj, svestan svoje političke moći, prikazuje iznad sebe još jedinog Hrista. Svetorodna loza Nemanjića prvi put biva naslikana u Gračanici. Od Stefana Nemanje do Milutina, tokom 150 godina, Nemanjići su gradili državnu i crkvenu vlast, razvijali pismenost i umetnost i za sobom ostavili mnoga trajna svedočanstva o jednom vremenu. Sagrađena na uzvišenju, na samom ulazu u Arilje, crkva Svetog Ahilija, zadužbina kralja Dragutina, stoji kao znamenje grada kome je podarila i ime. Nastala krajem 13. stoljeća na starom kultnom mestu, manastirska crkva Arilja uzdiže se danas usamljena, okružena ruševinama nekadašnjih zdanja. Njen izgled svedoči da su onovremeni graditelji poštovali srpsku graditeljsku tradiciju svoga doba. Od drugih spomenika 13. veka ističe se samo slikovitom fasadom, malim obimom kupole i izrazitim stremljenjem ka visinama. Glavna znamenitost Arilskog hrama su njegove freske iz 1296. godine, a među njima posebno galerija portreta, većim delom savremenih ličnosti, najveća koja se očuvala u jednoj srpskoj srednjovekovnoj crkvi 13. veka. To se može zahvaliti okolnosti da je Arilje istodobno vladarska zadužbina, ali i središte Moravičke episkopije. U turobnim vremenima, kada je crkva bivala i konjušnica, neki od ovih likova su ozleđeni, kao predstave srpskih arhijepiskopa i onovremenih moravičkih dostojanstvenika ili kompozicije sa pogrebom episkopa Merkurija. Portreti Nemanjića, koji su pred kraj života primili monaški postrig, prikazani su u povorci u zapadnom delu naosa. Prvobitnu lepotu očuvali su ktitorski portret kralja Dragutina. Njegova žena, Mađarica Katalina kraljevskog roda i tadašnji srpski vladar, kralj Milutin.
Posebno se pamti dostojanstveni lik kralja Dragutina sa modelom hrama u rukama, u kraljevskom ornatu, otežalom od dragog kamenja i ukrasa. Ista dostojanstvenost krasi i druge likove u najnižoj zoni hrama, svetoga Ahilija, patrona hrama u Priprati, ili